namhlanje kuyisonto ekseni ngicela ukukhuluma iqiniso kuNkulunkulu ngitshela ukuthi uNkulunkulu ngiyahluleka la ngiyathandaza kodwa kuba ngathi Thixo awuphenduli engazi ukuthi ungayikhohlwa ukuthi abantu bakubheka kanjani kodwa umtshele iqiniso uNkulunkulu abantu vele bakubuka njengomuntu ongelutho ongena value kodwa kuThixo uvamsile uNkulunkulu ukuphephetha emlotheni asebenze ngalabantu ababukelwa phansi awukhulume iqiniso kuNkulunkulu bathe mabekubheka babona ukuthi angeke usalungelwa lutho kodwa namhlanje ngicela ukuqinisekisa ukuthi uNkulunkulu ubheke wena uNkulunkulu kwethembile mntana sekhaya ungaqoki ukwahluleka kwakho nenhlupheko yakho Thixo wethembile awuthi mangabe uvuka namhlanje kade ukhala kodwa nje uvuke nalento ethi uNkulunkulu kwethembile